Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya hari kubera intambara karabutaka hagati y'igihugu cya Thailand ndetse n'ubwami bwa Cambodia. Iyi ntambara neza imeze nka zimwe zibera ku mugabane wacu wa Afrika, kuko ibi bitera neza birasa, kuko byose biri mu mizi ya gikoloni. Iyi Thailand iherereye mu burengerazuba bwa Cambodia yagiye gutana mu mitwe n'iki gihugu cya Cambodia nyuma y'uko abasirikare bayo bari bakomerekejwe na mine zari mu gace bahanamo imbibi n'iki gihugu cya Cambodia. Ubundi ibihugu byombi ntibyumva uburyo kimwe muri byo kitihariye ubutaka buri hagati ya bino bihugu byombi. Gusa ubutaka si ubutaka busanzwe, kuko ni ibyanya byabayemo amatempo cyangwa se insengero zimwe mubona mu mafilimi y'abamoko y'ibihe bya kera. Ibi bihugu byombi bipfa uduce tubiri, harimo akazwi nka Previère Temple Area ndetse n'akandi kitwa Tamor Tom and Taklabe Temples. Nubwo ibibazo by'ibihugu biva mu myaka n'ibinyejana bya kera, gusa ariko kino kibazo cya Thailand ndetse na Cambodia gifite inkomoko cyangwa se cyashyigikiwe cyane n'abakoloni bakolonije iki gihugu cya Thailand, aribo Abafaransa. Ubufaransa bwarakolonije bunagira uruhare mu guca amakarita, ariko n'ubundi kuri ubwo butaka buhuza Thailand ndetse na Cambodia ntibigeze bahashyira imirongo igaragaza neza aho buri gihugu kigera n'aho kitagera. Nyuma y'uko abasirikare ba Thailand bakomerekejwe na mine, iki gihugu cyahise gifata umwanzuro wo gucyura ambasaderi wayo muri Cambodia. Icyo gihugu kandi kita kinatangiza ibikorwa bya gisirikare byo gusuka umuriro ku bice bya Cambodia. Kugeza ubu abantu bari hejuru ya 38 bamaze kwitaba Imana muri iyi ntambara, abandi barenga 30,000 bavuye mu byabo. Ubwami bwa Cambodia bwasabye gushyira ibiganiro imbere, naho Thailand yo yerekeza umuriro imbere. Gusa ibihugu by'ibituranyi bishobora gukemura aya makimbirane igihe icyo ari cyo cyose. Reka tubitega amaso kandi tunabasengera kugira ngo iyi ntambara irangire. Naho njye na Trika Boss nabasaba gukora subscribe, share, mukama n'agakomenti kuko ndabakunda cyane. Love you all.